Kumba aruf prangut kisam la puli jong kejala Mekhlea kibulan petno na po Sikkim nambar ke jinglong jong kamariang baka jong penjot jigi bor jong kamariang hakati kejala kilawan po ya shelong mata ke janmir. Kini kisam la puli kibulan digi bos kilahir no apo ASBT kibulan po moyong hakabala yang sama yiki dikikmi kikpa. Kini kisam la puli kibukan tupi kisana bukan tai kilapan pau ke jong sokumen bikilapoi hala ke jong kejala. Kila turu bah ketiga jaka ka bakisong kisa kita kipor ba kemdon light kemdon kan network ba miolat ban kan yani nur ndai da ka jingrap jong kita kat ne kinomi khmat la yok kan ba mutiran ba ka jela ubla penbiang ya kan ke jingwan ke jong kisal ka jong ka jela timin ko re nga ni ayu e khantam e jubilei bala do dekat tadi wada haji duk kami ni haji sai kasi belum ada dekat tadi kebaan ni ayu e ka government ya ka sarkar ka bala ashim ke kya benta juni kum ki student kum ni la poi sok shayeng ka kede ke bikila ali ini ba ka bakerpang e mon benta juni ni ayu e ki te ni shu ko ba may God continuously bless them, manifest his blessings upon them, but continue ban dwailam na benta ki bir Sikkim ru ki badang dan ha beri ka jingjen jar e tengah ka pa iwe ban subah ban nang support but nang kemal dam ki ru hajing dwai creation kamu sini ka jar kala asdam na du min 4th of October ki na du kum tu arbajim tapi jika bisa kopi juga kan kala asdam landslide kita kala asdam ban hit some ki jaka kum ha school SMIT kala asdam di haka college ni ru kala asdam hi padi long kampat da long kakak taken kum ban bisa hapo Himalayan Pharmacy Institute aku nu kendur pada dia mi na so jaka ka puli rong pe ban poi support dan tok community ni la share contact ngimdon network ngimdon coverage ngimdon light ngimdon ka janjar bah but limited food stock ru di kum tu ni la share contact ni la contact ye CM more honorable CM ji through ki MLA se ti ni la ko leki ti de jingerap jongki ni la yo contact ye CM ji ti kum ta ni yo ban ki la wachang Ada bagimi hadok mantau poislong hospitality kalong kumno ka biang palat ho kila ali akar pang bahan benta jungin kila penbiang kibam ki ti kalong very ho inong grateful bahai ki hal tu kisi ki jingja pidon nam ka jingsir ni sir palat ho ngila shu kwa bit mo tang ban dan hiyeng nama ban contact shin ru in yo ala ti ngila shu kum tang ngila shu bu jing doi ka jingsir ti kadan ikon nam teng jong marketing bali kan just ting do Kedi student yang ka college ni jong